Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta Dolamara difusa arat tumpat MEC Richard Tokbi vote nang kebai chot pu ajok aning gipung pen difusa arat kachisa MEC Richard Tokbi pen election apora hot me lang towar hai hui nang pipu pu kachit chak alam vote nang kepalong ji aphansi nang kepalu chot pusi difusa arat ning pung pen thor praksi chisong pon nili tumaphan me ri hing anujok mate electric post na paklo et le ku pc chipon thudet lo MEC Richard Tokbi aphan difusa arat arjupon lapuson nili tumaphan ke ning dukpe lasi non ke bang ji election ke Richard Tokbi aphan ke vote pipe kalite vota jogdun dedet ji pusi rata tum ning duk chapaklang kon just abu hot nang cho hang a hot alang li nang chi chak kang lo me nang pipo lang nang pipo de long nang pipo pule ha me nang le thu lo akarena pus nang thok roi ni tung ke ning chi thelo long pokomar li rowa sorta me thang pu pule ha chi pon thu roi ha kunat nang ne ke thokam thu ni tung la bang so pus ke andam ta ni tung te tangka ka cirung adon bes itu ka cirung sila bang so gari pa ni tung cenda etela nang cibi roya pida ko lang ni cho thai pon etla ni tum ni ngarong dak ni ngarong na ning duk pik na por la so na thak di long tanang pipo puta di long nang gi pidi kalilo hanga erta ve ni tumalong ni oi lak no bangke di pusto hawa kiso hot ni tum alo sumar phanga ji pon ponon ni sumar hi jan ponon lang ke hat ko ala na ki du alo sumar phan kiso chot kalilang so seon hutra lang ke par hunde bara ni bojar ni tunge hunde bara bojar si ni tunge bojar cho dolam maralo ni tum dak di pusto tokla sa pimar ponon alo sumar ar phanga pa par pon ni tun mek selaw sila ka par pon po citerak duk ni tum ta bagda pi ji so cham ini tum kay papar dia tum ta phodun long bang aling sila lo samar papalu wana ki duk kisu ta cicak edapi anut ni tum phana klem bi pop na cicak nak ni tum hang chok thui det roga so tum phat la hello ni tum ning oi ning duk ning kang aso ji patlang nang kok ni ne amuni phang tu hang ne thelo lang na cicak bek long sin tum ka hang pu Richard tok bi na ci hang ke ala le bhuna chu hang ho kin tum hana pipo ke na pipe me na pipo bisa ni tum long le dek ko so na jalo non ke ba ye election ke chini no la puso ramuni te bang ke ni tung ke vote ta pelo la gele ni tung ke thang buji je rong sor pon ka a vote ke jo kani ma tu dam belo bar belo ni to bang chong thui ke lai ke tat o kare ra pus ko so ke pon de lo la hello ri ki kenang sot ala phang ka du nai to ha de long nang don de la pulu kare ra pus ang le et ni to han ha ji pon pi tu det ning na poi ning na parong pambe ning parong na ning duk pek labang solam da ke lek ke bi pela peni tum rong pri arong asar tum citong pe kani Dolamara aha warke to warki ik side lopu mohon terang kaningje nangli atok ano na homri loma pusi difusa arat mohon terang phan da thora aso lo pu meset tum nge je theme na dolama kaju ba ke tum duk sung nang tlang lang ma ni to duk sung na ba nang chini ma la ba hello ni tum ke dokar enja tero la phan ke bad dalu pilo nang ni phalo na puji ni na le ke kaju lo dak ni tum aplang na dalile ni tum hana tham bangali ma la na li ma tha dam tha kote mor sing terang ta ma tha pa meno la pela so da thak akapre kaninge tum dola ha bor bhen tapen ek bam dolam mara area ke sab ali ik sai selupu nali tum kaninge tum kupumayang do tu hala adi elal kaninge bang he moron terang dai thola so nali ta ma tha pa be tu atok kan na phuri lama atok kan wang lama sila boy jong se ali ik aveda lepote nali phali gem bonai de jini tu ratu ku pia pola gitu si lok le bule tu ban lok lo nang ni bang lo ali ki ha bang oi kalte nang dak bau ni tolong bau di puso area bau dolamara ibe ali ki ibe ali ki lok la ta chok lama dolamara lo ta vela di puso ta be la hello la si ba ego nali jau si nali ta le me thek lok kani ke binong le putte bang hot dak tilang salo na nang li bang hello ali ki ga pin delong dolo patum ta la delong dolo kaning je bang nit nu ke terong long dalapot ana le bhan delong bonai de ji nitung de
News Desk Report Karbiang Long News. Lakha kre troxy so ching thanta constituency ke parlo rong we KSC branch la pen KSC central committee atum kada kajirong arai ki du arada tumapan ningki thialam hai hui thante kanglo nili tum KSC hin pena bangki la animal corridor ke parlo jipo pathake chidon dunde la pen ki nangli tumta ningbiri dolong bek jipo ningki thialam jai tikanglo sontak taksi alangli tum pachini tikanglo pharokre sir kebra thong kebra sir keba ningkan pen ki du kidam tang surhini rapho bila tengki recognitions of forest right puke tok do lapen ki aprang pharokre sir kebra ner kep ke paningkan pen pangdak pontang lo inglong ara ratum ke do long ji right do putok dak lo KSC pen KAC CEM Dr. Tiliram Rohang aphan chitami jongdam lo karbiang long along ke chujing budget ka prekara aphan ki pitek thip puki puchot ke chokchi nonapor akisung nang du ko ahorason ke alang di karbiang long along le cherai kom don bek nang ji lapen ke KAC Land and Revenue in Charge EM Amor Singh Tiso Phansutame Tuning Ripon Pedo Alang Lila Dak Kidoara Tatuma Phan Raikom Tun Vek Nangji Lapenki Longle Pata Sitame Pi Vek Nangji Pusi KAC Central Committee Hinpen Kehang Pedopon Romong Wepen Tuna Singh Tiso Pinangan tunong liputa kilong pondulo pulu tangte labang so arlong mate labang so adim ke la keli tum karbiang long along le ahok pet karbiang long along le lapen karbilo charlia song pen labang so along le ke konji mate labang so adim non assembly long kaciparai pondet ladak eviction ki padoji eco sensitive zone men pen animal corridor sa men pen alang tum hangke tharleji pabang ke karbilo charlia song pen ke ni tum kai ke tamini tum chidon nun tek the lapen labang so along le ajoine penjongsi Assam government penjongsi alang le tum endet matelang nitum pondet pelutang te nitum karbilo charlia song pen nitum ingtang rak nitum ci song ji lapen karbilo charlia song along nitum kaci song along nang karjab dun ji bangkila dak rat atum nang arjab dun po lasi nitum karbing long autonomous council sir mate tim karbing long kecari pon sir tuliram long hang phan sami nitum labang so amedia pe ahoy pen mate labang so hong klam pen nitum chunuri kang tung lo je labang so arong arat atum phan nang litum ahin pen prapjin pen ladak labang so a problem bang lang thon pajok pivek nang po lapen labang so arong arat aphan ladak border area mate dak arat update phan kalilo border area long kidu tumhan an aphan nang litum karbiang long autonomous council pen nang tum prap jin pen long li potalam thon pivek nang po sistem alang li council pen land and revenue yem ta dolo morsing tiso alang council hin pe alang li tum bordering area ta duya hoy ke dwara tum han joy ke pen mate prabjin pen hala pata sami pinai pusini la lang li tum han council tum chuni repon pado Kazironga lapen dolamara KSA pen Daithor Karbi Student United lapen DTC Mongol Singh Terang atumhan lamwai pipon KSA pen kejong ponatengki nili tum MAC Richard Tok biaphan kilang selet la bukali athe methang constituency MAC along le kaching thur amohai hui hang hete along kapre constituency MAC along ke hangdamun elo lapen KSU pulote angbong mate neutral si donangji kechok cheaphan jongdun hainangji nona bangki Daithor Karbi Student United atum tami tumta nilme thangar lok duar baguri arlok IMC lok otsi nili tumta chuhang nang kok lok chuhang nang kok lok pacheng nang kok lok nili tumyong si hang he pacheng chi pulotang te development na hin ke nili tumlong thangda vedak po abang ke alang tum KSU pulotang te Karbi Student United pulotang te alang tum ke neutral si do nei ke claim chok chelong te jongun hai nei non abang ke nili tum ke claim along abang si student hi jana long abang si non bang ke jongun thu lapu si plang der lo si ratum aphan ke KSU tum ke gotom terang pen amuron terang ki jordun der lo puthan tingai ta nang nilu non abang ke ratum nang si chini dak lo je KSU tum ke Daithor local KSU tum ke amuron terang lapen gotom terang ke Richard Tok bi army lo lage lake chini dak lo kado be ratum tani lapen ke MSC Richard Tok bi ki khamkhe busina pulo bon se bani tum ki khamkhe da kali ba MSC Richard Tok bi aphanil tum kilang select puta kali isivet imithang duar baguri constituency long IMC aphan lo bete ni tum ke hang nang kok lo chiru nang kok lo pacheng nang kok lo laphan le ang he de ni tum ka kapre constituency long ke ni tum hang da munilo kali butha di don tum hang da munilo
Oh, aku lapen ke isi gotom terang nang pulo isi ke ingnek me alam betul nang pulo mati ingnek me alam ciru me alam lapen ke ibi beda oksi abe ka tip oke alang tum sering tip rong lo ni tumpan student hijan senang paca bongrong lo nona bangket Mongkol sing terang nang li KAC CM pen ke klem Karbi Anglong monsam ki doji pu arlo asong aphan monsam along K1 ke kroidun de det maputa arjupon. News Desk Report Karbi Anglong News. Lo ade doktor tuliam rong hang la an ki mat hakime lan ki chok alang like Karbi Anglong lo bangke monsam si donang po monsam si dowek nang ji alang like mat hakime jok pini or Karbi Anglong long kidoan asong risim kang tang or asong sama alang li paserenda lapsi alang li monsam van lo la solong alang li morsing terang ci dondun de dalma tong committee chairman ci dondun thek dalma je non si ta la son ha prang ningan trep ho prang je ka choklem ta kam si amuk enjelson teron da ko chiklem tu mora ba riswe jangdum anaki duglo jo api apotum hajra chongda ta ki padunun elang hadak dai thoran exam patok yu banda padunun elang tangte la so padun imowe amuk gotom terang dong bharai pc la so somar tum han inut bak phan ki hadak an ki pidun dolo ma mat alang li hem hadak dolo alang li hem to inut bak delom rao somar tv ponse hadak ki joy pen pachali dun malang li lan alam kaning je delom ra so rate bokhet apen charing tungduk aposi ni tumta aki joy ke pen charing tungduk taking tungduk posi ni tumta ni tuma right lo pli magadak binang lo isi bakke dakta nang bi me roton inti hud ha model degree college wan lo la pe hala belong bi lo non richard do huda period bang ke alang li hala so college ki bi bang ke dak wan det sonte pusini tumka chaha tumcha Thanu Rongphar kisu chiklojon trok anlo Difu Medical College Jorhat Dimapur antat chipon laplo sitami miun idatlo longli chainong bi an chijor thai anlo Kedarnath Difu Medical College and Hospital along operation lo penki operation det penki apok along si operation lo barpi barsota lapu aphek pen wangrong lo barpi barsoka chitia jarong ta kaiki ta kinam loklo la penki nilitum chipho chero atum ta nangrap dun pik anlo sitami nona bangki tangka kelong sung pik ando nona matki aphek apokalo kithap damji aphansi tangka awidatlo lasi local MSc Richard Toby KACCM Dr. Tiliram Ronghang Lapenki Bokajan MLA Dr. Numol Momin Atumaphan Nangra Vek Thapasi Thanurong Parachor Merinarong PPPen Tuning Report Klarda Kachini Pontoji Aphan Mobile number 6901086911 along Kahombriji Aphansi Tuning Repedopon Hanboka Pen Robinson Killing Karbi Anglong News Sarkari bor gangbura nihang kisu pini badongarong aratapan SGB arpu kachiba West Karbi Anglong badongarong supialong sitami akimi sarkari bor gangbura arpu nihang kisu alang li arong aratapan chipalong ponlo labangso amaya long pinang ankit hikiding manpeng ke duatum chitongdu lapen umchira SGB Karbi Anglong Autonomous Council tumapan isi aningkang samsi chipaklangdu Karbi Anglong Autonomous Council atum sarkari bor gangbura tumapan jakong ng pipon pedet birth certificate pen pinang an in usia bang SGB pen apot official padeng etangji pusi KAC atumaphan tuning report hamren pen borson tiso Karbi Anglong News Kacing pini badong stentar long ESDB pulo sorkari gangbura lapen ladap alang kisam pulo alang kaparlu eriaan arat ada citong petpen ladak pini laso boromra alang radet kaciklang radet anglo kaciklang isi manpeng along kipi nya yidin kipi kelong na yidin pen long lo lasilake nili umcara sorkari boromba isapen tani insam dun lo bonta ladak nilihin pen Sorkar Karbi Anglong Autonomous Council aphan isi ison soni ki puji lining ke hangdu manila soron bang lakel sorkari gangbura pupo amat ladang abang ke death certificate punon birth certificate punon akapek NOC punon sita akinang soralong sorkar pen sorkar office cilu dune de court office along ke
nang bas certificate pon pulote bongbra pen tok pon bokpo akaprek control sign nai gazetted officer tumpen lasila soro na bang karbing lo tunmas council atum kopi posi sorkari kambra tumpan la sok clarification bang pitek thedalo la sok food power piposi pitek thedalo la sok bang ke pini karbiang long tunmas council andar ke do sorkari bor kambra tum an ke ningduk pusi cepiklang po la sinilihin bentala solam te putake identify do la ke chokche pusi pudak lo